إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد هري إكا وانت كيرتي وانت الله سبحانه وتعالى من الله فضل وانت وركبون إله رحمة على من إيمان كمتي إسلام دينك ثابت ومتي هذه كلامك فضل رحمة إله أوغاوان تكما واغويركم منوي على منك هيو كم بسنو كريوي هذه منكراتكم adi nubaakamakun duru heliwe rakkaatiriyesh nuwewe Allah subhanahu wa ta'ala ge fadla minnatun algon men iman ve heyo amal kuraniwes adi ilahu ge heyo tawfiqa ekuga ekalange wagifula ekuga algon men munkarataka nuban duru heliwe rakkaatiriwe weniwes ehemwe mu'minun gina ginan kura dhikkurega kuranjehe dhikkurega onnani لا حول ولا قوة إلا بالله هيو كم كورموجة كردانا كم أدي نبأ كم كن دروه اللي ركعت روموجة توفيق بس واجب كم بس الله حضرته من وينوه وهي إيمان كما صالح عملك يس الله جي نعمته كلانجة واجب فلون كلانجة توفيق من اللي بيكم كفرا شركا منكرات تكون دروه لي وركات وهرما كيوس الله تبارك وتعالى اوغاوان تكم واك اهي مهوريها حالتك الله سبحانه وتعالى شكر روان جهني اله حمد قران جهني اله شكر ادا قران جهني دي كلانگه توفيق دي گينا گينا دانوان جهني لويتي امها مسلم اخونا اختون اوغن منگه Saalihunge Bageecha bෑiriwa emmeha beefulun Saalihunge Bageecha teeviswana baab algun men miremi fashani ei babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mavegen wa islam deenuge waram muhim waram mativeri waram bodu fariida wajibe mu'minunge macca men Allah kanda alu bafwa ei amru bil ma'ruf an nahyi anil munkar هيو كنت تكن أمركرما هيو كنت تكن دعوة دينما هيو كنت تك ميستكون هندان كودي فتور أنا كلون منكرات تكون ميستكون مناكرما ميستكون هتوما ميستكون منكرات تك دروه لكرام مسكيا كرام مي حقيقة تجا كم مؤمن جمتش كم مدينو كم فرد جمتش واجب وكين خاصة mikama khassa ahluweri mikamuge khassa mihum wes tibenje hemi ummatuga de ba mihum gamaccha e farda wajib kam ma boduwegen we ma iswegen me amr bil ma'ruf nahy anil munkar mi shi'araki mu'minunge komme mujtama'igga islami komme avashegga komme tanegga onnanjehe fariidai onnanjehe shi'ar mu'minunge meduga ekaku anikaka hewkan kama ta'awunuko nubakan tattakun duruheli umabbarulumaki Allah subhanahu wa ta'ala kirti qur'anuga adi kalage me nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kalage faanuge muriti sunnatuga mima deenuge ilma hikmatuga emme boda ganna devvi emme boda baruluvi shi'ar adiki أمر بالمعروف نهي عن المنكر مي شعارك الله تبارك وتعالى إكلام نبينا رسول أصله إكان كمان فنوب في كانتت إهني شركة كفر ميستكون نرى توحيد إيمان كم جترا في الدموع بدو هيو كان كما أمركرماء منكرا نهيكرن نونانت إم بدو منكراتك شركة كفر එහෙම මශිරුකා කුෆුරුම් මිස්තකුම් මනාකුරුම් මිස්තකුම් දුරුහෙලිකුරුම් ඒ
munkara mana kurunge emme mati emme bodu kanta hame fadan iman kama tawhid awwar bodu hew kamen nonna ehen huriha hew kamen annani iman kama tawhid ge fahum ehem wima islam dina gowalun iman kamuge da'wat غير muslimun na dinun ei amru bil ma'ruf ge emme mati daraja ge kanta mi rasul be kalna nabi be kalunge aslu ebe kalun ada kodde ebe kalun mi bimmacca fonu wewunu aslu mativeri shi'ar ehmi malgon minna allah subhanahu wa ta'ala de kalang nabiyya adi iswedi emha rasul be kalna nabi be kalun ebe kalunge ashabun sha hawariyun angawa Amurukurumaai daskoddevi mativeri farida mi mawduga Saalihunge Bageecha ge mire algon men waram muhimmu bayin ayat kiyawan mi mawduga warab awar ayat taka hadith tawarid dufwe ege tera imam Nawawi rahimahullah ge nawafwa wara kuruko khulasa ko ge nawafwa ayat takin ege istidlala ege maana algon men fartama balalan الله سبحانه وتعالى كلام في الوحي رباوني كنتم خير أمة أخرجت للناس مستكون جاتا فنوبونو مستكون جاتا نرونو إمة هيو جنوا أمتكي تبامي هنجمي أمتي كنتم خير أمة تبامي هنكي هيو جنوا أمتي أخرجت للناس مستكون جاتا فنوبونو تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مي أمة خيرية نواتا مي أمة هيوه ماوه ماتيوري وموغي صفة من الله مي أمة الدفاف وسبب دنگ كلانگ ينغواني تأمرون بالمعروف اي تباميهم هيو كنت تكن أمر كراتي تباميهم اي واجب أدا كراتي هيو كنت تكن أمر كرم وتنهون عن المنكر ادي تباميهم منكر منا كراتي ehuriya kamenge kuring ebami hun allah ngi imam mane ki iman kam fahuga ebami hun he kaddat kan amurko munkara mana kurun eyye emi hun libigem ba khairiyata he kam ngi sifai ehme malgon me mi ummata nisbabwa mi hun emi hun ki baga mi khairiyatu gi sifa nuwata mi mativeri kan algon men libigem wani algon men ge gaga e fahuga men allah e heokan algon men ga edevvi e mativeri tazkiya e devvi sababu algon men kibaga himen unima e heokan takan Amurukurumaai munkara manakuru Allah subhanahu wa ta'ala galang nabiyya waking Amurukurumaai fa amuru fuleg wahi kurawani khudhil afwa wa'muru bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin kaleg fan afu kurawwash maaf kurawwash adi heokan takan Amurukurumaai adi jahilunna mun amrala bas ebahi heokan takan Amurukurum munkara manakurum ei warabbodu gonja huntan insana kurimati wanaka ei haqiqi mu'minunna teduweri ikhlas teri hivvarugada mihunna nuni nukurevene kam wara ginafaru insana findi wane heokan takan Amurukurum wima munkara manakurum wima etanuga algon menge nafsu adiki algon menge iman kan algon menna test kollan elibeni e fursat ehme me nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagati muni duniye kufra dalalata jahalatu ge terega gelli fawaniko ekalege faanu kurimati wane heukande ka Amurukurumaai munkara manakurumuga kurimati wane emme bodati gonjo ei jahilunne mitaga me buneveni hamekani liyanken udanna mi hunennu hagigi jahilunnaki liyanken udanna mi hunennu aslu jahilunnaki haqqu fenunima haqqu engunima haqqu bayan ve safu wima den e haqqan inkar kurami haqiqi jahilungi adi bami hunnaki ehen insanu na ecche inge kama ehen insanu nikamiti kama deke miha timage nafsu mulkof ehen mi nikamiti kof haqqu bayan ve faalu wima e haqqu e furagas jahamiha ehembe efada jahiluna kurimati wane hekan kamor ko munkara mana kurairu
eme ma nabiya sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala mita korwe amru emme furta amru fulaki khudh al afu kalegu faanu ikhtiyar kuraware maaf koremu ei kalegu faana idi kola bas buna komme mihe kalegu faana jessum ko turakura komme mihaka kalegu faanu raddu dem vejji anuwata ege badalu hippom vejji kami kamen nuwane subhanallah ini Allah ge maga dawat de miha Kankamah Amurukurumaai munkara manankurum gemi mativeri shi'ar ufula miha ki bag unnanje kamiyabi sifayen ei maaf kurum nuni ene kurikanu deve nafsani gotun insana warabbodu dulahew kamel libe kame warabbodu hingama chuma faarikan libe enage kurang ule kantaw gaina kurama sekkatu gaina ge daira gaina kuriyaddan libe magen ei eya anna gonjahuntak kameduga mi ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala irshad devwa miwagoto muamala kurum ei tiba nurhe gota tiba ihanit ko kanta kurami hunna maaf kurum hitum filwalun e wahat adi heyo Kankamah Amurukurum wa'mur bil 'urf rangalu goi gabulu kuriyas nukuriyas balagatas nugatas ego bayan kurashe ego bune deshe ei amanen adako rangalu goi kanaidigin engunas bay mihun bunannu kere aneka ko respond kurane gote nenge tive aneka ko iti bala nugannaana tive eme algol mingi teren warak gina mihun warak gina faro uduraka buna wahakemi timanna me munjes alennu daane timume munjes gabulen nukurane eme mki kura bunamvi no ei gohe algol mingi wajibaki heyoge bayan koddinu algon menge wajibaki heyoge bunedinu gabul kurma balagatumaki aneka kuge kame Allah subhanahu wa ta'ala hadoratu algon men jawab dari wani algon menna hawal kurabba fa ikantaku miha ko algon men kura gos kame rangalu kurang algon menna mana kurime gos kantam mana go heyoge bunedinima nuwata algon menna nukurave heyo kame kurang handan ko dinima එය ජවාබ්දාරී වයිරු අලගොන් මෙන් සිම්මා දෙන්ගොති බලාගතුමා බලා නුගතු හඳන් කොද්දි මීහාගේ සිම්මා අදා වෙච්ච එහෙම වීම මී වරබ්බඩු ගොංජම් හුරි කම වර මචිවරි සිෆයි හෙවලෆා සාලිහ් අදි මුජ්තමාගා හර්දනා හිව්වර්ගද මුජ්තමා ඉස්ලාහ් කුරුමුගේ මී මසූලියත් නුවත මී ෆරීදා අදා කුරා මීහකා mi sifa libigin wa mi kibaga hunna wa na nabiya sallallahu alaihi wasallam midina goale virga Allah subhanahu wa ta'ala devwa mi wariti irshad tamuri irshad engem wa na miyaga khudh al afwa wa amur bil urf wa a'rid 'anil jahilin jahilunna kurimati wi me hunna jadalu kuraichen nenge miha unganna deni safu nuwegen shakku wegen not bayan nuwegen ule mihaya riveti gotugaina jadalu kurevidan anga dinu mattaka enen hakku bayan kodde vijjeka safu kodde vijjeka yaqinu engunima den itura ewaga dakkane kamenne den jahilu kama emiha emburi atu wejjenama wa arud anil jahilin ene kiwa bunu ambrala manki nimuni mihisam salam jahilunna jadal kuraichen waga dakkachen mi mativeri sifa man nabi alayhi salatu wassalam ge e algon menna dekkevi ekalen faanu me ma dina goale vidwahu wagutu mistakunge terega mi deba wakivich ebbay ko me fortama dawata ekuga hituge adim balage beru fusha guna nukerunu sababu taken huttas anebba madu bayaku beru fusha followers kuri adi ekalen faanu ge dawatu ekalen faanu warasafu ko bayan ko devvi ehindum Allah subhanahu wa ta'ala fiwa haguin alkum ve ila kunwa kam shaikalangi kawant kama kalangi fiwa alkum ve me faratta ki batil bekar faratta kan mi wahaka warasafuku arabinna hasako qabilatu ge bodunna verinna e sayyidunna sadatunna hingodu ekamako ege tereng haqqu balaga gabulukum islam bi madu bayka gina bayku warafaaluga inkaru kuri emihunna libifawa siyadata verikama baru emihunna libifawa magama post gellidana tive ekan annani kiburuwari kamuge sababu boda kamuge sababu
මීහාගේ ශුහරතු ගෙල්ලි දානති මීහායා දිමාල මීහුන් දෙන් කියාෆාන ඉච්චක විස්නාෆා නුවත ඒනෙන් ලිබිෆාවා මෂූර් කන් නුවත ඒනෙන් ලිබිෆාවා මකාම් ගොම්මෙ සහිසියතුන් ගෙල්ලි දානති එහෙම්වි මම නබි අලයිහි සලාතු වස්සලාම් ඉස්ලාම් දීනුගේ දාවත් දෙව්ව මට්ටක මක්කාග ගේගේ දුෂම් වඩාගෙන් මජ්ලිස් තකාරිය වඩාගෙන් බයාන් කරෙවි හජ්ජු මුසුමුගා ඒකි කංකොල්තකුන් නැකි ගබීලා තෝග මීහුන්ගේ ගාත ගොස් එකලෙක් ෆාන ඉස්ලාම් දීන ගෝයලෙවි එකලෙක් ෆානුගේ ෆහප්පුළු කුරයිෂ්ගේ බයි කාෆිරුන් අදිකේ බයි මීහුනේ නුන් එයි එම්මෙ ඉස් එම්මෙ බොඩති මුජතමාගේ එම්මෙ හර්දනා එම්මෙ බුද්ධි වෙරිකම බෙලුණු මීහුන් ඒගේ තෙරෙන් එම්මෙ මෂූර් එකකි අබූ ජහල් එනගේ නම්විස් ගින මීහුනේ නේගේ ජාහිලුන්ගේ බෆා මි නමුන් එන මෂූර් වී කිව්වෙගේ අබූ ජහලු මොයකමුන්ත එනේකි බුද්ධි වෙරි මොයේ එවහි අරබින් ඉතරේ කුරයිෂ්ගේ තෙරේ ගුරි එම්මෙ හර්දනා එම්මෙ බුද්ධි වෙරි එම්මෙ විස්නුන් තෝණු එම්මෙ හර්දනා එකකොයි අම්රු බුන් හිෂාම් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඉස්ලාම් දීන නසරු දිබේතෝ කුරෙවි දුආ ෆුලුගා මුලි කුරයිෂ්ගේ තිබි වරුගද දෙ ශඛසියතක දුආ කුරෙවි ඒගේ තෙරෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේවකම දෙනෝඩි ගන්නවා මීහක හිදායත් දෙක්කෙවුන් එදි එකකකි අම්රු බුන් හිෂාම් අනෙකකි උමර් බුන් අල්-ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු දැන් අල්ලාහ් මන් නබියාගේ මේ දුආ ෆුලුගා ඒ දුආ ෆුල අල්ලාහ් කබූල් කරවයි දුආ ෆුල කලයන්ගේ ඒගේ හක්කු කන් දෙවි උමර් බුන් අල්-ඛත්තාබ් රදියල්ලාහු අන්හු එකනේ ෆාන හිප්පුලුගේ තෝහිරුකම් ඉවරුගේ වරුගද දෙ ශඛසියතු එකමකෝ ජාහිලුකම් අනෙකකෝ ඉඛතියාර කුරි හක්කු බයාම් වෙන්ගුනි මස්බුනි එහෙන් කිහිනන්නේ තිමන්න ඉස්ලාම් දින් ගබූල් කුරානි තිමම් මෙන්නා බනු හාෂිම්මා අයි වාදේ දුවා දෙ අස්ෆදෙන් හුරිහා හේකමිග්ග වාද කුරමුන්නේ නුබෑගන් තෝගේ නෝගේතු හුරිහා හේකමිග්ග වාදය දුවමුන්දිය දෙ අස්ෆදෙන් වාද කුරමුන්නේ අයි එහෙන් හුට්ටා කුල්ලියකයි මිහුන්ගේ තෙරෙන් නබියකෝ ෆාළු වීම තිමන්නේ මිහුන්ගේ ඉමාම් වීම තිමම්ෙන් එකන් ගබූල් කුරීම දෙන් ගොන්තාගයි තිමම්ෙන් දාන මානකේ බනු හාෂිම් කුරියරිනෝගේ දුනියවි වාද වෙරිකම කන් එන එකන් බදල් කුරි එහෙම එන ඉමානුයි වර සාෆ්කෝ බයන් කුරේනගේ සබබ් එන ඉමානුයි සබබ් එහෙම කිබුරු එරින්නා දිමාවීම වරන් උදගුවානේ මිහුන්න හේකන්තත් විශ්නාදී මුන්කරාතුන් එමියු සීදා දමා දුරුකුරා එක මල්ගොන් මෙන්ගේ නම් මි ආයතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා දස්කො දෙවි මි මුහිම්මු තින් අඛලාක් වයිෆෙට වයි මා නබි අලයිහි සලාතු වස්සලාම කලංගේ දස්කො දෙවි තින් අඛලාක් خذ العفو معاف كورن اختيار كرباش وأمر بالعرف هيو كنت أمر كرباش وأعرض عن الجاهلين جاهلون كيما مون أمبراد فارس جاهلون رد دي ميهن جدل كراء الجنون نبوي تاخو مؤمنون أصل صفة مؤمنون حقيقي صفة كي إبا ميهن كي خاصكم مؤمنون تريغا مسلمون تريغا لو كنت تكامركم منكر منا كورن جهبه من الله مؤمنون واهك بيان كرواي صفه ابا ميهن دبا وحي كرباني والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض مؤمنون كي ابيكو ان ابيك اولياء نبي ام جات ماغ اكوري ام رحمتري والمؤمنون والمؤمنات مؤمن فرهننا مؤمن أنهننا كي أولياء بعضهم لبعض إبّيكو أن إبّيك بعضهم أولياء بعض إبّيكو أن إبّيك جات كماغ رحمة تري ميهن كافرون مشركون إهن دين توغي ميهن نوان أرغن منك جات كماغ بايك أرغن مننا مفاتري بايك أرغن مننا موغاتري بايك أرغن مننا هيوي دي بايك ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಮಿನು ಫಿರಿಹೆನುನ್ನ ಅಂಗೆನು ಮೂಮಿನು ಅಂಗೆನುನ್ನ ಫಿರಿಹೆನು ವಾಣಿ ಎಬ್ಬೈಕು ಅನೆಬ್ಬೈಕಂ ಹೇವೈದೆ ರಂಗಳು ಬಾಯಕ ಕುಂಕಮಿಂಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮಿಂಗೆ ಮೀ ವಿಲಾಯತ ನುವತಮಿ ರಹಮತ್ ತೆರಿಕಮ ತಿಮಾಗಿಕಂ ಶರುಯಿ ದಾಯಿರಾ ಗೊಂಡಾಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಿ ವಿಲಾಯತ್ಗೆ ವಾಹಕ ಮಾನಿಕೆ ಮಿ ಎಕ್ವರಿಕಮ ಮಿ ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ಮಿ ರಹಮತ್ ತೆರಿಕಮಗೆ ವಾಹಕ ಸಿಫಕು ರವ್ವಣಿ ಕುಂಕಮಿಂಗೆ ಯಅಮುರೂನ ಬಿಲ್ ಮಅರೂಫ್ ವಯನ್ಹೌನ ಅನಿಲ್ ಮುನ್ಕರ್ مومن فيريون أنغنا كيبّي كونن بيج رحمة تري نمّي جاي بيست فريند ونّي إكمكو كوفية دا كنّون سيرو غلون تك بابا كنّون
heyo kanta takan Amurukuruma munkara Naheekurun Allahu Akbar ebai Islami umme bina kurumuga Muslim mujtama ufeddumuga mitan aman oman vettekkamuga hedumattaga mi iman terikama hidayata nuru furigemma loyebba rahuma hamdardi fitrifawa munkarata nuba amalu tan aniya verikam vianuda kantattaku safu tohiru mujtama ka hedumattaga mu'minu firenu nanganu debami hunge simmaenge boy e evsalige hamegani firenu nuniya waki gintiya waki fantiya ko ingen echenno mu'minu firenu nanganu debami hunna ke sebbai ko anem bayke wali veri bayke يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي باميهم هي كنت تكامركم منكر مناكراتي الله أكبر هي كنت تكامركم منكر مناكرم جميع ما تيجي فريضة أكي كم مؤمن فردكو إذا ما فلان جه فريضة أديك تريك خاصكو خاص جماعة تاس فورس سنغنن جه سيدا كم مجتمعك إكن قرآن هي كنت كامركم منكر مناكران يام كيني حسبة هم بما النبي صلى الله عليه وسلم إكنيك فانو مجتمعا أصحاب بيكلون يترين خاصة بيكلون تبا بيكلون مجتمع إسلام كرما مسيكة كرم بي أدي ديني كم مجتمع قلنا جه هبني الله تبارك وتعالى يواه كثير القرآن وغنغوا وهي قرآن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تبا مين تريغا أمة قلنا مانه माने का गवर्नमेंट इस्लामी उम्मत है बच्चा एक मिताग उम्मत गमाने की जमात मिस्तकुंगे जमात ये भी मकुम में गाँव में गा कुम में राशिक गा कुम में आवश्यक गवस उन्नंचे ने ये आवश्यक गा मिहे अमल कुरान में मतवेर शिआर कायम कुरान बायको वल्तकुम मिनकुम उम्मा ते बैमेंगे तेरे के जमात उन्नम्बाने तअमुरूना बिल्मा वल्तकुम मिनकुम उम्मत यदऊना इलल खैर हे कंत तक दावत दे बाय ग्रुप गुन्नंचे जमात गुन्नंचे मुससा गुन्नम्बान यदऊना इलल खैर हे कंत तक दावत दे बाय ए जमिया के सूरा गोतस ए कुलबेग के सूरा गोतस अलगन में क्या नामेन्नो मेग मुहिम्मी अलगन मेंगे सरकारा अलगन मेंगे सियासी जमायत तका अलगन मेंगे कुदी कुदी जमिया जमायत तका अलगन मेंगे राशुगा उन्नंग एकशीगेम वा बायकु एकशीगेम वा जमाते हेवकंत तक गोवा अदि हेवकंत तक हमें कने दावत दिन कस कमकुन उदान ए निमुनी किनो यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर हेवकंत तक अमर को मुनकर मना कुरम विस जहेने ए अलगन में तफात सूरा के कुरे विधान कम इंशाअल्लाह हिस्बा में मौदूआ अदि बाइंग एकमा गुलुम हुरी बाइंग आयत तक मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हेवकंद तक अमुरुकुरुमा मुनकर नाहीकुरुम के मतवेर शिआरा बेहे गोतुं हदीस को रब्बा फवा वरब बैवर हदीस अल इमाम नववी रहमहुल्लाह के नवाफ वे एवेस एक तेरे वार खास कलेक्शन ने नवता हवालब्बा फवा हदीस तक एक तेरे गैगन कम बाबूगा सादा और कं हदीस ए बॉय अलगन में एक तेरे अलगन में मौदूआ गुलुम हुरी मुहिम हदीस ता इंशाअल्लाह देंगन्ना रिया को कुरिया गिंदाने दुआ के अल्लाह तबारक व तआला अलगन में इम्मिन नवसी व तौफीक देवो सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।